U selu Koračica, 10 km od Mladenovca, podno Kosmaja, smešten je manastir Pavlovac, podignut početkom 15. veka kao zadužbina despota Stefana Lazarevića, sina cara Lazara. Manastir Pavlovac bio je centar pismenosti srednjovekovne Srbije u Kosmajskoj oblasti, a u njemu je bio i lovački zamak despota Stefana. 80. godina počela je rekonstrukcija ovog zdanja. Do sada je obnovljena manastirska crkva, a manastir je dobio i bratstvo i starešinu. Iznad manastirske crkve nalazi se rimski sarkofag koji je iz perioda 2. i 3. veka, a potiče sa jednog rimskog nalazišta na Kosmaju. Manastir Pavlovac jedan je od najsavremenijih spomenika moravskog graditeljstva na području Srbije i pravo je blago koje potiče još iz srednjeg veka. U istočnim predelima planine Kosmaj, na Sopotskoj strani, nalaze se ostaci srednjovekovnog manastira Kasteljan. Pre oko 30 godina manastirski kompleks je bio samo delimično vidljiv jer ga je pokrivao nanos zemlje, kamena i divljeg rastinja. Nakon arheoloških istraživanja vršenih od 1969. do 1971. godine, ustanovljeno je da se kompleks ovog manastira sastoji od temelja i delimično očuvanih zidova crkve, konaka, trpezarije i nekropole. Manastir Kasteljan se, kao i Pavlovac i Tresije, vezuje za despota Stefana Lazarevića i prve godine 15. veka, kada je navodno podignut. Manastir još uvek čeka svoju obnovu. Na severozapadnom obronku Kosmaja sa Sopotske strane, na obali potoka i u dnu proplanka, opkoljenog sa 3 strane šumom, smešten je manastir Tresije, podignut krajem 14. i početkom 15. veka. Posvećen je svetom arhangelu Mihajlu, a podigao ga je despot Stefan Lazarević. Manastir danas ima starešinu, arhimandrita Jovana, na čiju je inicijativu tokom 90. godina prošlog veka izgrađen novi konak. Kamen temeljac donet je sa Svete Gore. Pored konaka sagrađen je i novi zvonik, kao i ulazna kapija, iznad koje je kupola sa zvonom. Pod pokroviteljstvom manastira organizuju se različite kulturno-umetničke manifestacije, među kojima su književni program Pod lipama manastira Tresije i Dani Milovana Vidakovića. U manastirskoj porti priređuje se i sabor frulaša.